میسالا هری خوشک رسول اکرمه ری و ریبازا مؤمن حیاتا پیغمبره او قاصد رب عرض و آسیمانه او رحمت جبو عالمانه او خاتم پیغمبرانه ده هر دمیده او ریبر و ریزانه سیرا نبی ودبه جزیره عربستانه پیغمبر خدا بزارکی شیرین بودده ناسکرن او ناسکرن دبه حسکرن سیرا نبی ریاوه رونید که وج پیغمبر و حیاتاوی خبردار که سیرا نبی. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تماشاوان هجا دو صحبت آخوی در باسبوی ده ما بحثا هاشم وزار هاشم کربو ما بحثا شیبه کره هاشمیانی ما بحثا عبدالمطلب کربو انشاءالله جهه گو امانه امی صحبت آخو بردوام بکن. بله ایرو دو صحبت آخو ده امی بحثا وکرنا بیرا زمزمه قربان کرنا باو رسول خدا صلی الله علیه و سلم قربان کرنا عبدالله و پیشتره انشاءالله امی بحثا بوینا حضرت محمد مصطفى صلی الله علیه و سلم بکن. شخوا تی بالا ما دما ما بحثا آوابونا باجار مکه کربو ما گوتبو بدرکتنا بیرا زمزمه بدرکتنا آوا زمزمه مکه شن بو چونکی دوی دمه ده دوی هنگامه ده جهه گو آو لی تuna با جین جی لی بردوام ند کر جبر ویه که بدرکتنا بیرا زمزمه باجار مکه شن بو باجار آوا بو حتی پشتی بیرا زمزمه گو هات کولان آواوی هات درخستن مالباتک بناوی جرهومیا هات بو دستور حضرتی حاجر خستبون و لمکه بجیب بون مالباتا جرهومیا جبر ویه که ایگو مکه پشتین توفانا نوح علیه السلام دیسا جنوب آوا کریه مالباتا جرهومیایه جرهومی دمک دریش دمکه دی جینینه چند عصر بوی رنگی در باس بویه به دستور آوان هنک مالباته دیجی هاتن المکه بجیبونه مرسله یک جوان مالباتا حزاییه حزا به دریجی زمان ده باجار مکه ده بلا بونه پر بونه دم ده نابه نوان و جرهومی ده گنگشی درکتیه و ده داوینگا داویده جرهومی جمکه درخستنه حاکمیتا باجار مکه خستنه دسته خواه فقط دما گو مالباتا حزا جرهومی جمکه درخستنه جرهومی جبو گو حزا الخوا بحیرینن بیرا زمزمه تجی آخ و کور کرنه و برانبری ارده کرنه جبو گو لمکه او خوشبونا مکه او شوقا مکه بزمزمه شن ببو و شناهی آوه بدن جبیر کرن و شناهی آوه جبنی دهلینن جبر ویه کشی دما حزا جرهومی مکه دردخه جرهومی بیرا زمزمه تجی آخو کبردکن فرشکی مزن داتینن سر دویوه پشتره سروی فرشی با آخه دنخمینن و بیرا زمزمه بربری ارده دکن هر چقاس قبیله حزا لزمزمه دگرن نابینن بدریجی زمان قریشی د مکه د پردبن اداره باجر
قریشی دخن دست خوا چاوا مالباتا حزا جرهومی جمکه درخستبون مالباتا قریشی جی قبیله حزا جباجار مکه دردخه حزا جی دما گوجمکه دردکوین باجر بو قریشی دهیلن قریشی جی وکا مالباتا حزا هر چقاس لبیرا زمزمه دگرن نابینن چونکی جهکی زمزمه قدر بلند د ناوا خلقه مکه ده حتی د جزیره عربستان ده جهکی زمزمه قدر بلند هیه شخوا انشاءالله دو صحبت خوی پیشرود جدی امی بین زمان که رسول الله صلی الله علیه و سلم د دربار زمزمه ده د حدیثا خود ده بیجه هر کی بچین نیت آوا زمزمه وخو بتعمینه جبوی زمزم وی جهی دگره یعنی آوا زمزمه جی برده د ناوا خلقه مکه ده د ناوا گله جزیره عربستان ده حتی انسانی گو بنیتا شفای بنیتا خوشیه گو او وخارنه خدای تعالی جی او نیت آوان قبول کریه و دوی واریده او روشا زمزمه خدا محافظه کریه جبر وی که وکرنا بیرا زمزمه جبو سروک باجر جبو ایگول سر باجر مکه حکم و اداره خبر دوام دکرن براستی جی جه کیوی ایگرین کبو چاگا قریشی اداره باجر دخن دست خواه وکا مالباتا حزا او جی لجیه بیرا زمزمه دگرن فقط نابینن تقدیر خدا روژه که قال رسول خدا عبدالمطلب لحوشا کعبه لحجرا حضرت اسماعیل علیه السلام پالداییه عبدالمطلب دخونا خود دبینه یکی جله سپیله تیباوی جرا دبیجه ای عبدالمطلب زمزمه بکل زمزمه بکل عبدالمطلب جرا دبی زمزم چیه ایگو جردگو دبیجه ای عبدالمطلب زمزم آوه که تیرا تبه حجی آده که درکتنا و شیناهی وره باجار مکه جیه بیرا زمزم پشتره او مروف شانی عبدالمطلب دده اون داده بجبر چاویوی دبی سبه عبدالمطلب را دبی خونا خوش کسک یاره نابیجی قیمت ناد خونه دبیجی خونک شوه بو درباس بو فقط روژا دیا دیسا عبدالمطلب لجیه خوی روژا اول دیسا پال دده دیسا عین مروفته خوناوی و دیسا جرده بیجه زمزمه بکوله عبدالمطلب دیسا ناکت اشتک قیمت ناد خونا خواه گوه ناد به خونه جی کسک رجی نابیجه روژا سسیا دیسا عبدالمطلب لجیه خوی بره رادزه دیسا عین مروفته خوناوی جرده بیجه ای عبدالمطلب زمزمه بکل زمزمه بکل بکولا ناوی تو پشمان نابه چونکی زمزم آوه که تیرا تاوی حجی آده که تیرا تاوی خلقه باجر ده که او تجارا ناخده عبدالمطلب دیسا جیه وندا جیه بیرا زمزمه جده پرسه ایگو حاتبو خوناوی جیه بیرا زمزمه شانیوی دده پشتره اف مروف جبر چاوی وان داده به عبدالمطلب را دبی سرخوا گازی کره خوا حارس دکه دبیجه ای حارس تور و قازمه خوا بیرا خوا بگیره امی هرن زمزمه بکولن خونا خوا ناوروکا خونا خوا جی حارس را دبیجه حارس امره باوه خوا پیکتینه تور و بیرا خوا دگیره دده پی باوه خوا و جیه گو ایرو بیراز زمزم آفجته و خارن او باوه خوا عبدالمطلب دست بکولانا زمزم دکن چاگا قریشی بکولانا عبدالمطلب سر وقت دبن عاجز دبن دقهرن دچن لسر سری عبدالمطلب کوم دبن دبیجن ای عبدالمطلب بیرا زمزم باوه ما آکال ما اسماعیل علیه السلام حقیمه جی دوک بیره ده
du kolana vê bîrê de heye. Heger tu ava bîrê derxijî di ava wê de em jî şirîkê tenê. Ava wê em ê jî bi te rê li heciya bela bikin. Fakat Abdülmuttalib daxwaza wan qebûl nake. Qureyşî dixwazin zordestiyê li Abdülmuttalib bikin. Heta lê dikin. Abdülmuttalib çaxa li derdora xwe dinare mêze dike got ji bir kurekî wî bi navê Haris pêve kesek li dora wî li bawî tuneyê got wî li muqabil Qureyşiya li muqabil malbata Qureyşiya muhafaza bike. Ji ber vê yekê mehzûn dibe, melûl dibe, dua dike ji Xwedayê Teala re. Dibêje ya Rabbî heger di pêşerojê de deh kurê minî lawînî çêbibin, ez soz didim, ez peymanê didim, ez ê li ba Kabê yekî ji bona te bikim qurban, gorî bikim, ez ê yekî ser jê bikim. Abdülmuttalib pişt re bîra Zemzemê vedike. Bi rastî jî bi derketina bîra Zemzemê bajarê Mekê şên dibe. Ew xweşî û rewşa xwe yî dema borî dîsa ji nû ve qezenc dike. Êdî avdana heciya Abdülmuttalib dîsa li xwe digire. Ji xwe apê wî Muttalib ev wesîfe yanî xwarindan û avdana heciya teslîmî wî kiribû. Di wî warî de wî nan û ava heciya li wan bera dikir. Fakat bi derketina bîra Zemzemê ev avdan û xwarina heciya dîmenek hê berfirehtir qezenc dike, hê birewştir dibe û bi vî awayî Abdülmuttalib vê wesîfa sîqaye berdewam dike. Piştî kalê xwe Haşim, bavê xwe Haşim, piştî apê xwe Muttalib. Bi dirêjiya zaman deh zarê Abdülmuttalibî lawînî çêdibin. Ji xwe dema got Abdülmuttalib ev dua kiribû li gorî rîwayeta umrê wî çel sal bû. Dema umrê wî dibe heftê sal, deh kurê wî lawînî çêdibin. Abdülmuttalib rojekê gazî kurê xwe dike, ji wan re dibêje ey zarê me. Di demek bi vî rengî de min peymanek dabû Rabbê xwe. Heger hûn qebûl bikin, ez ê yekî ji we li ba Kabê, li ba hicra İsmaîl aleyhisselam ji bo Xweda gorî bikim. Kurê wî teslîmiyetê rê didin. Dibêjin bavo tu serbest î. Ji hêla me de tu çi dikî em amadeyî emrê te ne. Bi vî awayî Abdülmuttalib deh kurê xwe top dike, diçe hewşa Kabê, li ba pûtê Hubel oqê fala dikişîne. Oq ji Abdullah re dertê, oqê gorîkirina ji bo Xweda ji Abdullah re dertê. Abdülmuttalib di nav zarê xwe de li gorî rîwayeta gelek ji Abdullah hez dikir. Ji ber vê yekê dibêje ka hûn hez dikin em ê carek de oqa bikişînin. Cara duyem dîsa oq ji Abdullah dertê. Abdülmuttalib dîsa destûrê ji zarê xwe dixwaze, dibêje hûn hez bikin em ê dîsa oqa bikişînin. Zarê wî dîsa destûrê didêne. Cara sisiya got Abdülmuttalib oqê gorîkirinê dikişîne, oq dîsa ji Abdullah re dertê. Êdî ji teslîmiyetê pêve tiştek li Abdullah nediket. Abdullah ji emrê bavê xwe re teslîm dibe. Dibêje bavo kêra xwe bigire û werê emrê Rabbê xwe pêk bîne. Abdülmuttalib kêra xwe digire got emrê Rabbê xwe pêk bîne, peymana got dabû Rabbê xwe pêk bîne. Qureyşî bi rewşa wî serwext dibin. Diçin li dora wî kom dibin, dibêjin ey Abdülmuttalib tu dikî çi bikî? Abdülmuttalib dibêje min peyman dabû Rabbê xwe, got deh zarê minî lawînî çêbibin, ez ê yekî li ba Kabê ji bo Xweda gorî bikim. Qureyşî dibêjin ey Abdülmuttalib qet em destûra gorîkirina Abdullah nadin te. Çünkü
هگر د مکه ده تو گوری کرنا insana bika adet د مکه ده demek ve veri insanı lavini naminin ki bu xaze daxwaze kwan diqate rabewan de pek veri ve insaneki gori biki ve peymana gori kirna kureki xwe yan jî birayekî xwe bide bi vî awayî jî ev adet di Mekê de wê bera bibe di Mekeyê de tu kesek namîne. Ey Abdülmuttalib em qet destûra te nadin. Fakat em ê riyekê bibertexin ey Abdülmuttalib. Tu hez dikî Abdullah hilgirê û her Şamê. Li wê de pîrekek bi navê Erefe heye. Here mersela xwe ji Erefe re bibêje. Em hêvîdarin got Erefe wê rêk got Abdullah ji qurbankirinê azad bike, xilas bike bi bertexê û em hêvîdarin ew peymana gote dabû Rebbê xwe jî ji bo ku tu li qarşî Rebbê xwe fedîkar û poşman nebê wê rêkê bi bertexe. Rastî ev fikra Qureyşiya bi xweşiya Abdülmuttalib dere. Abdülmuttalib radibe kurê xwe Abdullah hildigire ew û Abdullah herkê li devakê siwar dibin dikevin riya devera Şamê. Diçin pirsa vê pîrekê dikin gundê wê yan jî bajarokê wê tespît dikin diçin bavê. Ji xwe li gorî rîwayeta ev pîrek pîrekek faldar bû yanî bi sihr û fala emel dikir. Abdülmuttalib diçiba Erefe jêra mersela xwe dibêje. Erefe piştî guhdariya wî dike dibêje ey Abdülmuttalib li ba we ji bedêla însanekî hûn çend deva gorî dikin. Yani heqê xwîna însanekî çend devene. Abdülmuttalib dibêje li ba me heqê xwîna însanekî deh devene. Piştre Erefe dibêje ey Abdülmuttalib her Abdullah bibe hewşa Kabê li ba pûtê Hubel. Abdullah li hêlekê dîne deva li hêladê dîne ji bo deva û ji bo Abdullah oqê fala bavêjî. Heger oq bi navê Abdullah derket hûn ê li muqabilê Abdullah deh deva gorî bikin. Cara dudiya hûn ê dîsa oqa bavê. Heger dîs oq bi navê Abdullah derket dehê du hûn ê ji bedêlayî gorî bikin. Cara sisiya dîs li ser navê Abdullah derket dehê du hûn ê gorî bikin. Hûn ê oqa bavêjin heta got oq li ser navê deva derê hûn ê vî karê xwe berdewam bikin. Ev rêşanîdana Erefe gelek bi xweşiya Abdülmuttalib dişe. Piştre Abdülmuttalib bi kêf û eşq dîsa kurê xwe hildigirê berê xwe didi bajarê xwe Mekeyê. Tên diçin hewşa Kabê deh deva li hêlekê datînin Abdullah li hêlekê datînin oqê oq davêjin oq cara ewil bi navê Abdullah dertê. Li hemberî Abdullah Abdülmuttalib deh deva gorî dike. Cara dudiya dîsa oq bi navê Abdullah dertê. Bi kurtahî deh cara li pey hev oq bi navê Abdullah dertê. Li hember van deh cara her carê Abdülmuttalib deh deva di riya Xwedâ de gorî dike ji bedêla gorîkirina Abdullah. Bi vî awayî sed deve temam dibin. Cara yazda teqdîra îlahî oq bi navê deva dertê. Bi vî awayî li muqabil sed devî Abdullah ji gorîkirinê xilas dibe. Abdülmuttalib vî sed devî serjê dike goştê van deva li tevê xelqê Mekê li tevê însanê goldor bajêr dijînin yani gund û bajarê Mekê û bajarokê li dorî Mekê li teva bela dike heta dîrokvanê İslamê dibêjin hengî goştê deva pir bû însan têr bûn malê xwe tijî kirin goştê goma bû Abdülmuttalib bir derdora Mekê li çolê danî xwest heywanê bewr heywanê wehşî ji vî goştî bixwin
حتی دبیجه حیوانه بور جی جوی گوشته دوی جبو عبدالله هاتی گوری کرن گوشت خواریه. بله تماشاوانن هجا براستی جی جوی روژه وشونده لجزیره عربستان نخاسم لباجار مکه لمقابل خوینا انسانکی سرجه کرنا سد دوی بوی عادت و او عادت حتی روژا ما بردوام کریه. لگوری اسلام جی خوینا انسانکی سد دویه. یعنی انسانکی گبن حقی بکشتن چاغا اهل مقتول گببن دوزوانه خوینه لمقابل وی خوینه سد دوی لگور کتاب فقهی دوی گوبد اهل مقتول. تماشاوان هجا رسول الله صلی الله علیه و سلم ده حدیث خوی شریف ده دوی درباره ده وها گوتی از کره دو قربانامه. بله از کره دو قربانامه. بگمان قربان اول اسماعیل علیه السلام بو. باویوی ابراهیم علیه السلام با آوا کرنا بیتر صرف جبو راضی بونا رب خواه خست بو کره خواه اسماعیل علیه السلام گوری بکه. بس رب بیته جبدلا اسماعیل علیه السلام برانک شانده بو و قربان ابراهیم علیه السلام جبدلا وی برانی جه قبول کرده بو. یعنی نشت بو اسماعیل علیه السلام گوری بکه جبدلاوی برانک شانده بو جی ابراهیم علیه السلام رو گوته بو اگر تو وی برانی گوری بکه از وی برانی دشونا اسماعیلته ده قبول بکم. چونکی وجه نسل اسماعیل علیه السلام پیغمبر داویا زمان حضرت محمد مصطفى صلی الله علیه و سلم وی بهاتا دونه جبرویه که رب بیته نشت بو ابراهیم پودشکین شیرین بردل خواه اسماعیل خواه گوری بکه. قربانا اول یعنی قربان کرنا اسماعیل علیه السلام نشان اخلاص، تسلیمیت و شابون و آوا کرنا بیت الله بو. قربانا دویم جی عبدالله بو. یعنی باو رسول الله صلی الله علیه و سلم بو. دناوا عربا ده قدر و قیمت انسانا بمال اولاد و مقام دهات وزناندن یعنی جی دهات پیواندن. گوری کرنا عبدالله جبل باوکی گلهمبر تهدید قریشیا بمجال ما بو بمفر ما بو خست بو دوی هنگامه ده مجال و مفر خواه اجرا بکه لهمبر زوریه لهمبر زوردستا عبدالله پیمانا گو کره خواه کره کی خواه گوری بکه دابو او پشک جی جکروی عبدالله را در کتبو. فقط خدای تعالی دیسا رشانی کالی رسول خدای غیرت کش دابو ریا گوی عبدالله به چی شکلی جوه قربان آزاد ببه شانی عبدالمطلب دابو. نخاسم قربان اول اسماعیل علیه السلام بو جبو آوا کرنا بیتی هات بو گوری کرن یان دودیاجی عبدالله بو بسبب درخستنا آوا زمزمی جبن لنگ اسماعیل علیه السلام هات بو گوری کرن. یعنی هر دو قربان جی بسبب روشو خوشی باجار مکه بسبب هجایی و بلندبون اسلامی بسبب نشان و علامت اسلامی او هر دو قربان هاتبو گوری کرن. پیمانا گوری کرنا وان هر دو قربانا هاتبو دان. demek ki İsmail aleyhisselam jibo beyti و عبدالله جی جبو درکتنا زمزمی شابونا درکتنا زمزمی بو عبدالله جی. فقط خدای تعالی جبرگو
ji pişta Abdullah wê kurekî bi navê Muhammed got pêş de wê ji însaniyetê re, ji beşeriyetê re, ji kaînatê re wê biba serok û rêzan. Xwedayê Teala ji pişta wî wê kurekî bi vî rengî bigirta, neştibû Abdullah jî bibe qurban. Belê, Xwedayê Teala ev her du peyman jî qebûl kiribûn, fakat ev her du ego wê bibana qurban jî ji vê qurbanê azade kiribûn. Ev jî rastî xatirê Muhammedê pûtşikîn bû. Belê tema şevanên hêja, rastî dema got ji bo sohbeta me hatibû qedandin, ji ber got em hatin dawiya dema xwe, înşaallah di sohbetê pêş de em ê ji jê got emanê em ê sohbeta xwe berdewam bikin. Emanetî Xweda bin, bimînin xêr û xweşiyê de. Xweda di her warî de, di her mijarê de rêheval û alîkarê we be. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mîsala herî xweşik Resûlê Ekrem e. Rê û rêbaza mümin heyata pêxember e. Ew qasidê Rebbê erd û asîman e. Ew rehmet ji bo aleman e. Ew xatemê pêxemberan e. Di her demê de ew rêber û rêzan e. Siyera Nebî we dibe Cezîra Erebistanê pêxemberê Xweda bi zarekî şêrîn bi we dide naskirin. Ev naskirin dibe hezkirin. Siyera Nebî riya we ronî dike we ji pêxember û heyata wî xeberdar dike. Siyera Nebî.